Pemirsa ngawet tanggal 7 Maret rahina dibi uji coba bebas karantina majang pelaku perjalanan luar negeri PPLN saha ahayahan pisa on arrival VOA sampun kemargiang ring Bali. Sekadi sane kewedar oleh Gubernur Bali Wayan Koster sesampun nyarangin rapat koordinasi sarang pemerintah pusat. Menurut Stakeholder Relation Manager Angkasa Pura I Persero, Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Taufan Yudhistira, paikatan dane sampun metakitaki antuk nyagiang alur miwah konter ayahan VOA. Indik pemarginiani, Bandara Ngurah Rai sampun nyagiang 4 alur antuk kutus konter. VOA pudiki kelaksanayang sesampun penumpang ngambil sampel swab PCR, saha sedurung ipun uji konter imigrasi. Indik alur ayahan VOA, ringgenah kedatangan ke wawahin malih. Rau ring bandara raris nureksen suhu tubuh, entry system, nureksen dokumen oleh KKP, saha ngambil sampel swab PCR. Sesampun nyelehin piranti visa, selanturnya nureksen imigrasi, ngambil bagasi sane ketureksen oleh bea cukai, kelanturang antuk mesen hotel ringgenah sane sampun kacuma wisang. Pet Prade sampun puput, ipun raris mulai hanggelang, selanturnya nuju exit point miwah transportasi sane pacang ngater ipun, nuju hotel sane sampun kapesan. Ngenenin karantina, sampun gejantanang nenten kemargiang malih. Wantah memargi sesampun medal saking bandara, inggian ring hotel-hotel sane sampun ketentuang oleh pemerintah pindah ke genah hotel bubble. Yudi Karnedi Bali Pos, Nguningayang.